Opština Novi Beograd nagradila je oko 1600 učenika osnovnih škola koji su u proteklom periodu ostvarili odlične rezultate i osvojili neko od prva 3 mesta na opštinskim, gradskim i republičkim takmičenjima u različitim oblastima. Pored zahvalnica, đaci su dobili poklone, karticu Novobeogradskog junior kluba koja im omogućava besplatno plivanje, klizanje, posetu zoološkom vrtu i ustanovama kulture. Kao poslednja od 20 u nizu je na red došla i osnovna škola Lata Kostić. Da vole Novi Beograd i svoju školu, njih 145 pokazalo je odličnim uspehom i brojnim nagradama. Ne samo na školskim, već i na opštinskim, gradskim i republičkim takmičenjima osvajali su samo najviša mesta, bez obzira da li se radi o umetnosti, književnosti ili nauci. A njihov talenat, trud, znanje i zalaganje opština Novi Beograd odlučila je da nagradi. Ja sam treći razred i sam najbolji u matematici. Ja sam 4. razred i ja sam učestvovala u igri Žogarija i tu sam pevala i osvojili smo prvo mesto i veoma mi je lepo ove puzle i drago mi je što smo ovo dobili. U školskom u recitovanju onda sam prošla na opštinsko i na opštinskom sam prošla na gradsko, a na gradskom sam mi je upisao glavni sudija veliki plus, ali sam onda ispala. Učestvovala najviše na likovnim takmičenjima, učestvovala sam i u šahu, u prvom razredu osvojila sam drugo mesto.